Mar chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai. Tharam ni som paruk ni lai ni sang ni som ni. Chanchin thar team tu Olivia F to sing. Amasan chanchin langsar zul hai. Silai sim tu le silai tam tak Dorcas veng New Lamka man. Manipura kani ching le in zomin Manipur Police Headquarters le Kangpok P District Kholal Hai in Mukhom. Arunachal Chief Minister Kovit Shipuyakai. Andy Murray le Eugene Bochat Hai wildcard pe kan ni. Tu hin chanchin kim chang lemin. Limta pathin ni tharam ni som pathum sang ni som ni zan khan. Assam Rifles le Churachandpur Police Thangkopin silai sim tu silai mangru le silai tam tak anman. Silai sim tu mana hi mangsuan leng kum som ni palia upa famta hauthin lal Dorcas veng New Lamka Churachandpura naw pa ani. Sipaile police hai hin ralthum sim na mangru tam tak anmana. Mana hai chu hing lai phir pakhat ulbun pakhat ulbundang akom lo le alilan buk lo pakhat ve airgun pahni silai danga simek 9mm pistol pakhat adot la sim zo lo 9mm magazine pakhat le silai sim na mangru tam tak anman silai sim tu mana le silai sim na mangru mana hai hi Churachandpur police kuta peklut an nita ti in ei thulak na chuna shil Tharam ni som panga sang ni som ni khan District Health Society Pherzol hui hot na hnuya district level review meeting Pherzol CMO office a neyani hi huna hin health management information system reproductive and child health chungchanga in shilshrit na hun neyani a Pherzol Chief Medical Officer Dr. Phirthanglin Bushil chun hi huna thupui hi mangin thushil na aneya medical staff fe khom hai chu thatakin training pe kan ni hi huna hin Pherzol district sunga community health center primary health center le primary health sub center haya medical officer le nurse hai an thanga hi huna thu shila le zom ding hai chu atak nge ya aphursuk tu niseng dingin Pherzol CMO chun an fuitol Manipur Tlangram abikin Kangpokpi district ting nipui hai in sarkar khap kani an ching na sat chungchang le in zomin tharam di som panga sang ni som ni khan Manipur Police Headquarters le Kangpokpi district sunga khosom paruk lalha in big tlangani hi inkhom hi pu LM Khaute Director General of Police in Athuya inkhom hin Manipur Police how to hing pu Ashutosh Kumar Sinha IPS Additional Director General of Police Intelligence pu Lunsei Kipgen IPS Inspector General of Police Zone 3 pu K Radha Siam Singh IPS Inspector General of Police Intelligence Narcotics and Affairs of Border pu K Kabib IPS Deputy Inspector General of Police Range 3 pu H Jogesh Chandra Singh IPS Superintendent of Police Imphal East District pu Hemant Pandey IPS Superintendent of Police Kangpokpi District le pu W Basu Singh MPS Superintendent of Police Narcotics and Affairs of Border Hayan Chang pu LM Khaute Director General of Police chun hi inkhom chungchang hingang hinashil hi inkhom hin Kholal Hai le hunsot tak holim tlang ania Manipur Police Department chun Kholal Hai ku mahin sarkar khap kani le nganja ching loading inangena Police Hai le damdoi in rithei dona in thapa thangtlanga Manipur hi sarkar khap damdoi le in rithei dangdanga in thoka sukfili mani theina dinga Police Hai malak na chu thlop dingin kan ngen hi huna hin Kholal Village Chief Hai khom hin an harsat na thu hai shilin sarkar chun fak an mu theina ding thildang le an khu le ram hai ma ason theidan ding lampui da puidingin an ngen ve thung Police ting chun lal hai ku ma an khu le tui hai le an ram ma son na dinga lampui dang ni an thri thai chu an District Superintendent of Police ku ma zika kimchang taka hung pelut dingin angen ti inashil hi inkhom hi chomadar som pakhata chanvia in thok chonungdar khata chanve chen khan nei ania hingang Manipur Police le lalha inkhom na hi nei sun zom tum ani thu pu khaute chun ashil baka hinglal som paruk hai hi kani ching poppy cultivators wangan ni thu ashil hunglungding kharam ni som pasari sang ni som ni chomadar som pakhata chanve hin hingang inkhom na hi Police Headquarters ha nei ni no kati Manipur Tlangram abikin Kangpokpi Chandel le Churachandpur district hayahin
Sarkar Cup in Rithei Kani Ching hi antam ema Airam Pherzol District ting I Ting Bill A Ching Angela Amul Mula Kani hi an ching ani. Sarkar Cup in Rithei Thalai Shing na tam tak suksetu Abila Sima in Sukhau Sakchu Til Pangzat tak ani. Assam Rifles Headquarters IGAR South Haichun Tharam Nisom Panga Sang Nisom Ni Zingkar Darit Borkhan in Rithei Brown Sugar Cheng Vaibel Sini Le Nui Som Paliman Hoding Imphal Le More in Kara Anman. Assam Rifles Haihin Imphal Le More in Kara in Dirthei in Lon Andap Na Achun Kar Pakhat Maruti Zen registration number WB02U07755 in Thokhi in Rithei hi Anmanani. Hi Thilphurtu pu Paukhan Manguite Kumsom Thumpalia Upa Famta pu Si Guite Naupa Kamkhang Khomi Churachandpur Subdivision Churachandpur District chu Sipai Hai hin Anmana Thil Man Hai Le Mana Hai hi More Police Kuta Peklut An Nitathu Assam Rifles Thusuk Chunashil Zozang Tek Le Nungsai Lamkau Khu None District Mipui Hai in Kara in Shit Thim Nona Leya Buina Sukin Mipasari in Riktaka Limin Bisnupur District Hospitala en Kolanni Hingkhu Pani Hai Kara Buina Suk Nasan Takchu Mun Nok Suk Riralna Art Dumping Mun Chungchanga Diddanin Ang Noleya Limta Pathin Ni Nisom Pathum Zanti Nga Kha in Ngir Ngona Suk Ni in Eithulak Na Chunashil Tupul Le Bisnupur in Karlampui kilometer som nga asay suklin anina le in zomin Zozang Tek Le Nungsai Lamkau in Karahin Mun Nok Siriral na ding tlang pakhat rot thlaka chu Zozang Tek khu hin andodal leya buina hi tlungania Nungsai Lamkau khu hai chun Mun Nok Sukriral na mun hi anram sunga simlo ding in chang anlo khove bok Andit danin tuk lo chun khu le khu lungir sen chu trung sukin Shim Shaile Tharuma in Beina Chen atlung pha hila Hi thu an shit charle in rule hin Bisnupur Police chun buina mun in motaka panin theitop su in buina chu an thelmit thei shamani Hi buina a hlim mi pasari hai chu first aid pack an ni hnungin Bisnupur District Hospital en Kolanni Hi khu pani hai in Kara Boruk hi alarik lea Police hai chun mipui Tharuma in Beina asuk nok tanona dingin mipui an khokhir Arunachal Pradesh Chief Minister Pu Pema Kandu chu Tharam Nisom Panga Sang Nisom Nikan COVID Shipuya Kai Ti Shri Tani. Pu Kandu hin a Twittera COVID Shipui ka kai le kai no kan en fia COVID Shipui ka kai kataksa Shipui in langna ing khoma no ami ruk chu sarkarin Shipui le in zoma dan azam angin kan khum shana mi tu khom tu lai naya kalowin kopui hai shim Shipui le in zoma sarkar dan zamhai zui ngei dingin kangen cheu ti in azik tulai hin sarkar mi poimo Shipui kai antam shat le ela Mizoram Health Secretary Pu Lalengmoya IAS khom zanisun khan COVID Shipuya kai ti musu kani Pu Lalengmoya baka athok pui mi pathum khom Shipui kai musuk anni ti in Department of Information and Public Relations Mizoram thusuk chunashil Pulal engmoya hi taksa Shipui in langna symptom inkhom no ni in eithulak na chun ashilbok Football TT toy lorkhom Jack Grealish chun kumnga sunga dingin Aston Villa a contract nei lai chu asuk sei Arsenal le Uruguay midfielder Lucas Torreira chun Arsenal chu loan in asuk sanding Torreira hin inklapam apanding ti ruk chu punglang alanino Chelsea le England midfielder Conor Gallagher kumsom ni chun West Brom chu season khat chunga dingin loan in azom ding Manchester United chun Gareth Bale chu lona laklut tumhai sin lakhom Bale hin lona suk anum no baka asuk ding si chun Real Madrid hi permanent asuk san anum thuashil Arsenal captain Aubameyang chun kumthum sunga dingin a contract chu apot seyel khela Arsenal players highlighta loron tak anita. Former world number 1 Andy Murray le former world number 5 Eugene Bouchard hai chu tharam ni som ni pasaria French Open dingahin changve dingin wild card pe kanni. Murray hi US Open a khom khan wild card pe alo ni tabok. World number 1 lo ni lak Murray hi an lim lein hun sot tak in khel thei lo ina uma tu hin number 110 na a mek bokani.
French Open a hin COVID-19 leya tournament dang lawin lang talo. King of Clay Courts tia Hill Spanish tennis player Rafael Nadal khom achang ding ani. COVID-19 update. Manipur Sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin. Tu jena Manipura COVID-19 kai musuk tapo sangrit zani le som. Anvoi make active case sangkhat zasari somli panga. Damfela in thlasuk tapo sangruk zali le som parit. Recovery rate za som sari parit point pakhat pasari. Shingna chan tapo somli le pasari. DIPR Mizoram Sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin. COVID-19 kai musuk tapo sangkhat zali somruk parit. Anvoi make active case zanga somli panga. Damfela in thlasuk tapo zaku som ni pathum. Recovery rate za somruk pani point parit pasari. In pem zat pani. Thinatuk an laumno. Ole khang hai pau kha tu ta tuma chan chen thar ei pung thei hai chu ani. Ngai thatu hai hun mangin hoi.